Memobi bi asabe waje brehwe tuma GH akwaba na munia ba na ama owusu amede trending issues na ebesomo yenya ni tia se oman mu sabre ewo areho kese mu atese e ma peni dada JJ Rollins sabre ye kopene krabe na ewi Ghana manuni atese ye di areho a okowi asafa na so ebi so de womo abata Ghana ho asabre womo so edi areho de aboy ni tichu amampeni awodo a womo ewo amahodo so na yenim se ye mampeni dada no bra na wote ase no ntese se na nipa bia te no so owa yonkofo owo ye nkofo no mo egro na se no mo ekoba womo epena na se womo enim no na tese nipa ba kwa sabre na wo ben pa no so we hu se bra ekosie no tese wono no eto kra tese womo ichepiem I want me describing as one of former president JJ Rollins, the best friend, any Nigerian ni actor to say, when you pa our industry ni mo ne no share eduma se say wo active Nigeria one more movies mo na amount for the don nim no so one dey vanity modern semi discipline straight roles that otimi play the year band teachers amount for crapo so na me pa che Peter Edochi na abra ne yonko brebo JJ etimi efrimu na tese want me na se yinani ma te se de ekoso no hu bi omu se ne ya re coronavirus essence amount for ekomu anase se amansan komu ti se we omu bia ya enye na wo pe kwa etu kwa na se ya re ti na se restrictions in 24 and the county wonya kwa ntimi ba ne ya se na no che se wo si no ho kwan e de free se wo we share the best friend no ya koniti no na nam so amana record the video at say wodi the tribute e de abetuja and at say no na woni JJ na yokofa esifatie e de woka e twato e de che na danfo no wa record the video mu kama e de abetuja na busa for ye video ni ba na ka wo no ye ba me de asomo. My brother Jerry, your passing has reminded me once more that death is the ultimate destiny of man. I am told by authorities that death is simply the separation of the spirit from the body, and that the spirit does not die. For two people who were as close as both of us, I'll say it's a question of time. When my own spirit gets separated from my body, we shall meet again, we shall smile, we shall hug, and we shall tell our jokes. Until then, goodbye, Jerry. Goodbye. And goodbye. Na se na me kan pepe otimi se wa botu pa ewiase we de ade ya pa ni se wo bia oni ni dia go bia te se wo hu na che na oni na nanti a che na te se wo beti se nipa no ko na te se ebra so a ye kosie no kraka no e de a wote ase a ebe wo ya ninti sa ya ode na bi na ye Peter Edochi expressive wo ni video mu a wo de ka ensem a chato e de akire ni yonko ye former president JJ Rollins na no na te se beto ja so sana amafo asomo ka se wa ya de pa wa ya de wa te se no mo yonko famu no na te se sombo edman because me obi bia na obenya kudu na se ta break crampo no wa show and our express such emotions obi like onene nya chakai pen ni obi a na etime ne senti so no so abekire se sa break aye bre sim se obe kan ni yonko brebo no e wo kwan chinko so no we gina so esa e de a pen ne create krakrakra na so let me I wish no fair di we ni de na te se wa ya de pa na kopon e na enhira no na te se won ma no enkoso na pa ba ni niam na busu afo se o record video yi e kire eye odo eni te se ayonkufa na edom dem se na sifa esombo esifa na ni niam no se na mpinfo e ka wo mo ensem bi no ya enoma wo mo entakrase
and umutubo moshe ne nimdua ne suban ne yemu outing say woni eye former president JJ Suno fa pa obia ti ase say na si fa nti won ya yoko a eye because wo hwe eye itodocha say wo de wonim ne kran poplar when he moves that things on no dey blame do ka asema na osuso enya afi no be di ntiri mu say na eye JJ so eye woni military eye voice awade kasa tunya otimi di kasa na pushing sem no za bebe na we so esuban te matter so wo hwe bia krampa eye ase ne nti na te se o ma yonkofo a wo mu bibia esa sa brilliant timu abana e diara obedi mu ya pa ne nti na te se kwan onam so eba abonten eba record video na te se ne kwan so a elu no ani nia mu no yesi owoi enye nipa bako atwedo ofro obi abafu bi ne nti ye diara si enye record bi obi kwa no aka se enche wo so de dam nam kwan mu a te se echewa won so betimi afro sa atwede ni bi ne nti se wo se na wo hye ni nti obi di beye wo no sa so na wo so obi eto a wo de beye ni nti se wo no ababonten na waka se ne yonko eni JJ na so ne du abroad pen na wo mo anyanka bom pen na so no be we hye na se ne papa mu a eno nti papa no wa ya de pa ne busa fo se wo hye ni video ne kwa de nsem ne atu da no da ye wo ka fa bia wo ho no obetimi e de asomyen e we comment section wona e bia mu so no wo mo de a share video we on other social media platforms follow yen our Instagram Twitter so at too_much_gh _ Facebook so too_much_gh meeting edina na ama ubuswa yemi aduma ibesa edi shakim makram